Школяри з професорку математики Наталію Будинський і іще даскеліма професорами перше нашчевели науково-технологійний парк, де їм представлені найінтересантніші проекти, котрі від ідеї прийшли драгу по реалізацію. Тіж так представлена робота 3D-принтеру, але і штучна заградка, котра тіж так притягла увагу школярам. Думам, že bardzo ważne otrzymywać nauku i technologię w naszej державі, pretože думам, že to bardzo bitný faktor za rozvoj mladých ľudí, takže się bardzo cieszim z našu державу, že idą tým напрями. Najbardziej mi šepačelo, keď nám ukazovali, jak oni pravia objekty dajaкі z 3D štampačami. Опачали ми ще 3D штампачі, protože тут це нове, protože uказали нам veľa прикладів, pri za ktorých to dobrá primenka i bardzo mi się pačila ta stvar. Školjari z Ozruskovke restorana ščeveli budinok vladi Srbiji, gdje im bilo organizovane obihodzenje pres sali za schadzki, jak i sali za darunki, kotri predsjedatelje vladi Srbiji dostavaju pod čas mandatu. Tiž tak školjare predstavili uspihi svoje školi, okreme u oblastoh, kotri vjazani za nauku i tehnologijni rozvoj u nastavi. Ja думам, že sme še krásne predstavili toto, co robíme, že sme dali pravú sliku dajakých inovácií, ktoré robíme v našej škole, prvenstveno primjenu Skype u nastavi, ktorí nás privedoli do vlády, že sme boli obačení z boku predsjednici vlády. Nažalj, školjaroh nje privitala i sama premijerka Ana Brnabić pre aktualnu političnu situaciju, ali i popri tim, jak moglo vidjeti, školjari boli bar zadovoljni i ocenjeli toto naščivu jak bar uspješnu i interesantnu.